sinshaka gukora ibyo njye nifuza mwami nkoresha icyo wampamagariye sinshaka Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu, oh Seigneur. Oh, the other God, they are, yeah. But you are the Most High. There is no one like you. There is none like see Jehovah, Jehovah. You are the Most High. Siren Vibes TV. Shalom shalom bakozi b'Imana ndaramukije mwese bakunzi ba Siren Vibes nibaza ko mumeze neza muguwe neza abari ku murango bari mu njoro j'espère que muze kuraba iyi video muzaba mumeze neza abatameze neza mwe barumwe ndikumwe n'abakozi b'Imana muvuga akiri kare bagende babasengeye nayevuze ndikumwe n'abakozi b'Imana abasore abenshi murabazi kandi benshi mwamenye ku majwi yabo ari exceptionnel comme ça naba SMS Sons of the Morning Star nibona tewe iteka ryo gutumira uyu munsi nibo bicaye muri Siren Vibes bagiye badusigira amavuta yabo muvuge muti amen ni abasore batandatu namusivuga amajambo make abaho kwa ngandaje kuvuga bagiye baturirimbire jewe cameraman ntaze kunshiramwo ndamusavye akiri kare aberekane bonyene nibaza ko abantu bakunda amajwi meza no kuri uretse kumuza kuvaho mu hagavuga gute amavuta avuga gute ndavuze ngenda bivuga ngenda bakire kwanza abanze bivuga amazina yabo hama ibisigaye baca basigara barimenye cyo mvamwo basigara bikoresha bonyene nababwiye baze bitegeye kubaririmbira mukitaka musirimbe urumva mushaka mujeje ku mabati no musi nabahebeye beho ni wanyu reka mpere kwa bamwita ngo ni CEO canke ni kiongozi muri korale bavuga muri mbyima bavuga kiongozi ngirango ni yitwa Domuga ndamuhe microphone bivuge bonyene hama ibisiga cyabandanya mu nyuma makuru yawe Dom ni sawa meze neza yego meze neza nawe nanje ndakomera usakunza Siren Vibes turabaramukije abakunzi ba Siren Vibes mwese niri kife yego mu microphone tubwire twende nanakime do oya kivuge okay basi mu microphone ngubunye afite imishatsi myinshi Shalom shalom nitwa Fleury hama ndabaramukije abakunzi ba BTV aje kuvuga tafezereka bivuwe n'umaramati nibaze kuzi kuyivuga magambo kizina rya TV baraza kuyisoma sawa basi nitwa Livingstone shalom shalom ya nitugane nawe nawe taisema Shalom shalom jina langu Ebenga Shalom shalom nitwa le Duc ego le Duc Shalom shalom hari abavuze mu Kirundi abandi mu Giswahili mvuge mu Cyongereza Nichaduvuga ukivuga uvuga mu ndimi turavyemerewe okay nitwa Christian Basubi nibaza ko abantu baje kubamenya babamenya
alors mugire les présentations napana microphone cameraman banza rabishobora ngiyansezera abantu ndagaruka kubasezera ivyajyanyuma bagira rero banze babibwire mu yamajwi y'abarongoroye hama umva nshaka mugire kwanzi iyo misinzo yiposta dimanche fa ko abantu batozo bagiye gusenga bazora bikiganira bakavuga ati turize turagize louange adoration basigire banshimira yaze sinza no bana batumiriye ubusa dore yawe sinshaka gukora ibyo njye nifuza nkoresha icyo wampamagara icyo sinshaka njyewe nifuza ukora taruwanjye ntabwo nugutsindwa nkoresha icyo wampamagariye taruwanjye ntabwo nugutsindwa nkoresha icyo wampamagariye dore ndi imbere yawe nkoresha icyo ushaka icyo mukaru taruwanjye ntabwo nugutsindwa oya nkoresha icyo wampamagariye Silence, veafanani silence. When it would chakalala, veafanani silence. Speak what you want to see, declare what you want to be. Osati, silence, veafanani silence.
Sati. Silence, Veafunani silence. When it was Shakawala, Veafunani silence. Speak what you want to see. Declare what you want to be. Oh Sati, silence, Veafunani silence. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons l'enfer, il nous donne son amour. Et le Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, the other God, they are the works of man, but you are the Most High God. There is none like you. Oh, the other God. Oh, the other God. They are but you are the Most High. There is no one like you. There is none like you. Sing Jehovah. You are the Most High. You are the Most High. You
You are the most high. See you the most high God. Yeah. You are the most high God. Holy other God. Holy other God. They are. But you are the most high God. There is no one like you. Oh, the other God. Oh, the other God. They are. Yeah. But you are the most high God. There is no one like you. There is none like you. See Jehovah. Jehovah. You are the most high God. Sing Jehovah, you are the most high. You are the most high. God. Yeah. Ibyo unyuramwo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Imana idahemuka jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera niyo yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera Yes abahezagire ubasha mubwira ko muko murarira I'm crying. Oh, you have amazing voices. Mvuge murakoze. Ndabashimisha kuba mwaje. Numva atakindi novuga. Abantu bashaka kubakurikirana murabe kuri YouTube channel twa SMS sanke Sound of the Morning Stars, kuri Instagram nuko yene ni Sound of the Morning Stars. Amajambo je yaheze vraiment yaheze. Libaza ko nzatuma ikindi gihe ariko ikanasha amajambo uyu munsi nshayica amajambo. Nukuri twebwe turahari kabisa. Ego. Basha bye sindire. Ndabashimiye cyane abantu baravyiganira nibaza ko mwahezagiwe abahezagiye mutubwira mu commentaire yanyu nimba ari ico wize canke wafashijwe mu mutima nkanje mu bigaragariza mu commentaire naho nyine nabo nyine bazoshaka kubibona mushaka naho kubarondera mu barondere nimba bashaka kubaterera canke bashaka kubasaba amasengesho nakoze Imana
je ndabazi canke abashaka kubagabanyiriza imitwaro n'abanyene mbarondera ni SMS canke Son of the Morning Stars mushikiriza impano z'u Burundi nibaza ko abantu bakeneye ku Atwa abantu barambye ngo ubundi n'abantu bazi kurimba bahari nibaza ko mwavyumvise sikuririmba gusa ahubwo bararengeje so bash reka ndabashimire cyane musazira abantu yego natwe turashimiye Siren kubona baradutumiye turabashimiye cyane ni antuka ni sinzi ukuntu bivuga ni ibintu vraiment by'agaciro kuba turi hano hantu gushaka gusharinga hamwe n'abandi bantu biciye muri TV yanyu turabashimiye gose Imana ibahezagire nukuri irushirize kubahezagira cyane kuko iki gikorwa mukora ni gikorwa gikomeye rero turabashimiye gose nka Sons of the Morning Star Imana ibahezagire kandi turakunda abafans bacu badukurikirana murushirize kugwira murushirize kugusubscribinga kuri ino chaîne kugira ngo murushirize kuronka ibintu byinshi Imana ibahezagire cyane amen nuko nibaza ko nanje gahitera kubatumira muri ngaha hama abantu ndazi ko abantu baje tubona abantu bari mu mariage donc abasore mubatumire baje abantu bakurangira ngo ufanga kuja muri studio donc ama diplôme ama anniversaire mushaka abantu baririmbira canke bagyoshe imanza zanyu nibaza ko muri prêt canke muri ready guca amafaranga ego cyane okay abantu baza bashaka kuba contact abo cha hehe yo contact hariri précis ni donc ni umu manager wacu plus 257 75 33 79 27 mu Kirundi 75 33 79 27 mushatse kuba kudukontakta Imana ibahezagire cyane okay niba ni SMS bonde baririmbire bagyosha imanza zanyu je mariage yanje ninayigira muri 2025 batunamwe muzoririmba amen none nikira rega siga eje muze ntaga kubuntu kubera muntazi kubuntu muzondirimbi none muzamwasha ntimuzamukize kuririmba tuzoba hakaba hari umuntu yamukunze nanyarutse aze vraiment kwiki turabona mushiki wacu ameze neza kandi ide nariyo mugabo musista wacu ameze neza cyambere arakijijwe icya kabiri ari ready ni mzuri tena lakini utapana franga za vrai tunakupromote Juni poteza kuwapatia vyote vimo jana wemereye n'aba bookings mona heje kwa booking abantu bazariva ko mariage yanje na SMS so bashaka ndabashimire cyane nibaza ko mwaryohewe mugire subscribe kuri channel yanje kuri channel yabo hari indirimbo bamaze kurimba nyinshi zabo ona uyu wera ubiki bagira usenge orufashijwe bye bye bisous Siren Vibes TV.